Sele iqindelekile iminyaka okwabahlali behosteli yabasetyhini iHelen Joseph esembindini wase-Alexandra bengahoyekanga. Kungokunje, umasipala waseRhawutini ubekele bucala imali engange-9 miliyoni yeerandi neza kuthi ilungise imeko zogutyulo kule hostele. Abahlali balapha bathi bayalamkela eliphulo kodwa iingxaki zabo zisamile. Asikwazi ukuthi singayi-accept because ama-toilet wethu avuza amanzi, ayavuza yonke indawo, especially ground floor, ngoba amaphayiphi ahlangana lapha phansi. Nangona eliphulo liza kuthatha iinyanga ezine, aba bahlali bathi akuthethiswa ngezinye zeengxaki zabo. Angeke ngisho ngithi bazojampa ngoba u-MMC azange akhulume nga-anything, ukhulume ngeyona le project kuphela. So asikwazi ukuthi sithi bazoya kuphi ngoba abazange bamention ukuthi bazoyenza yini afterwards. Nangona kuza kuvuleka amathuba omsebenzi, abanye bathi abayithembi indlela ekuza kuqeshwa ngayo. Akumixwa like nje if i-project is nge-IFP kuzoqashwa most of the people 90% will be IFP. If kuqashwa like from ANC of which one that one is very worse kuzoqashwa only ama-ANC, so they will sideline other political parties because sekuqashwa kanjalo. Eliphulo kulindeleke ukuba liqale kule nyanga. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndikuvuyo lwethu ihamba ndise-Alexandra eRhawutini.